Meni lično jedna od prvih asocijacija na vaše romane jeste tematizovanje traumatičnih iskustava i u prvom i u ovom drugom romanu. I pre neki dan sam čitala za neke druge potrebe jedan esej Judice Šalgo, o čemu sam pisala. Ja vas neću pitati to, verujem, pitanje koje pisci najviše vole, ali na jednom mestu Judica Šalgo je zapisala nešto što me jako podsjetilo na vaše romane, posebno na Posle zabave. Dakle, ona kaže ovako, pišem iz potrebe za pravdu, pišem da bih dala život onome ko nije imao mogućnost da se rodi i da bi produžila život onima kojima je nasilno oduzet. Stoga bi moje prvo pitanje, ovako negde na horizontu, da nam bude i Judita Šalgo, odnosno ova njena misao bila, koja je to specifična potreba, naravno potreba za pisanje mnogo, ali da li možete da izdvojite tu, recimo, najspecifičniju potrebu iz koje je nastao roman Posle zabave? Dobro večer i od mene, dobar dan, hvala Žarka. Upravo to je jedan od najljepših citata koji sam imao priliku u zadnje vrijeme da čujem. Ja zapravo jesam počeo da pišem ovaj roman onog trenutka kada sam saznao za taj grozni zločin koji se u njemu negdje u nekom momentu opisuje. Zapravo nisam počeo tada da ga pišem, već u meni počela da raste jedna ljudska, pa možemo reći i ta nekakva zabrinutost, mnoštvo nekih pitanja koji su se postavili pred mene. Prvo je bilo kako je uopšte moguće da postoji ljudsko biće koje je identično vama i meni, koje možda ima svoju porodicu, svoju karijeru, uspešan život i tome slične stvari, a sposobno je da uradi drugom ljudskom biću, zapravo u ovom konkretnom slučaju potpuno nemoćnom djetetu, to jest nemoćnoj djeci. Nikome vlasti ne radi se o tek jednom ubistvu, već se radi o masovnom ubistvu zapravo, koje nikad do kraja suštinski nije rasvijetljeno, jer ne postoji tačan broj žrtava, postoji ono samo što je brutalno nagađanje oko toga šta se stvarno, koliki je tačan broj te djece koja su tako u tim trenucima nastradale. To je bila prva stvar koja je mene nekako počela da proganja i proganjala me godinama, mislim da me nikad suštinski nije napustila, jer ova knjiga je nastajala više kao upravo to, kao jedna dilema koja je kroz mene rasla. Ta knjiga je više, ja volim to čisto da kažem, ovo stalo mi u samoj knjizi se navodi da je to samo pokušaj pisanja priče. Nikad nisam rekao da je to gotov, cjelovit roman, da je to upravo roman o tome. Možda bi bilo mnogo jednostavnije da sam napisao knjigu o samom zločinu, ali ono što se zapravo desilo u jednom trenutku kad sam to čak i počeo da radim, pojavila se jedna vrsta moralne dileme, upravo to, kad sam napisao već dobar dio tog teksta, zapitao sam se šta ja tu zapravo radim. Ja činim maltene istu stvar koju su radili ti zlikovci, ja eksploatišem tu djecu zarad neke svoje trenutne popularnosti, jer možda bi ta knjiga doživjela uspjeh, možda i ne možemo znati šta bi bilo. Ali šta da bi, i šta bi se onda desilo, ostala bi ta neka moja, baš upravo unutrašnja borba, koju ne bih mogao da razriješim, vjerovatno, ni do dana današnjeg. Onda zapravo upravo zbog toga sam ovu knjigu pisao ovako kako sam je napisao i upravo zbog toga je ona ispala takva kakva jeste, i zapravo ja mislim da drugačija nije ni mogla izvesti. Da, sad ste ju otvorili jednu od velikih tema romana, to je pisanje. Prvi deo romana ima 5 delova, prvi deo nosi naslov Pisci. Sam narator je pisac, njegov otac je pisac, ali već u prvim redovima romana uspostavljate kopču sa prethodnim romanom preko pisca Danila Kiša, jer epigraf vašem prvom romanu je odlomak iz Enciklopedije mrtvih Danila Kiša, onaj deo o tome da se sve ponavlja beskrajno, a opet svaki život jeste autentičan, neponovljiv
I kako biste vi opisali ili predočili ko su vaši junaci? Mi možemo, naravno, čitajući posle zabave da vidimo i to iskustvo više decenijsko koje delimo na ovom prostoru, regionu i da vidimo nekakve ciklične događaje koji nam se ponavljaju, ali dakle ta potreba da ipak izdvojite čoveka u njegove autentičnosti, a opet su vrlo i specifični svi vaši likovi, kako biste ih vi, šta biste vi kao pisali, ko su ljudi do kojih je vama stalo da ih prosto uhvatite u okruženosti? Pa moji junaci su, najkraće bi bilo reći, pisci. A počelo je nekako upravo tako što je isto postojala jedna vrsta dileme, zapravo to šta znači biti pisac. Mislim, to je pitanje na koje ne možemo odgovoriti. Ali, mislim, jedna bizarna anegdota, događaj koji se meni desio nekada, još prije objavljivanja Mova Tolbinog komarca, razgovarao sam sa nekim slikarem, nevezano uopšte, nije nikakva tema bila vezana za umjetnost, nego u nekom sumanu tog razgovora, dotični gospodin je počeo da se hvali kako je zapravo postigao slikarstvo, sve je kao apsolutno anoniman slikarac, već nima nikad niste čuli za njega. To je zapravo nebitna pozadina svega toga. Ja sam rekao u jednom momentu, i onda on se nadovezao na to da je zapravo shvatio da su najveći umjetnici, najbitniji umjetnici, najvažniji umjetnici zapravo pisci. Jer oni moraju da skupe gomilu znanja o stvarima o kojima zapravo ne znaju ništa i tome slično. Samim tim iskazivao divljenje tim ljudima. Ja sam vrlo naivno rekao, pa dobro, i ja se bavim pisanjem. I onda je on mene poklopio sa jednom rečenicom, pokazao, da, ti se baviš pisanjem, ali nisi pisac. To je postavilo jednu ozbiljnu dilemu pred mene, koja još uvijek, šta je zapravo pisac? Da li sad tu u komercijalnom smislu, u današnjem vremenu u kome živimo, znači da možemo živjeti od svog pisanja, ali to na neki način opet uništava onu drugu stranu toga što zapravo tu duhovnu stranu, tako kažemo, to što zapravo čini pisac, to je ona unutrašnjost iz koje se potiče. Tako da su moji likovi i kroz lik oca koji je imao jako čudan odnos zapravo prema književnosti, iako zapravo i nije bio takav, on je više govorio iz neke svoje frustriranosti, na primjer, kada bih, to su zapravo i scene iz romana, ali na neki način istina, jer lik oca se temelji na stvarnoj ličnosti mog oca, kada bih mu ja, na primjer, pomenuo nekog književnika, on bi veoma često molimo, to je obično bilo tamo. Njega apsolutno književnici nisu zanimali, ali zapravo suštinski je bilo suprotno, on je stvarno volio pisce, volio književnost, ali osjećao neku vrstu svog razočarenja koje nije bilo samo ono prosto ljudsko razočarenje koje će proći u nekom momentu i vjerovatno ga je držalo cijelog života, a zapravo on je bio jedan od onih ljudi koji su koji zapravo jesu bili pisci. Ja u momentu navodim upravo tu rečanicu i zato je se stalno savraćam u ovoj priči. Moj otac je bio prvi pravi pisac koga sam upoznao u životu. I on zapravo to jeste bio. Iako nije objavio ni jednu knjigu, objavljivao je neke pjesme do duše rodoljubive zbog kojih sam ja veoma često imao neke sukobe sa njim, ne zbog toga što imam konkretno nešto protiv rodoljubive poezije, već zbog toga što je njegov talent bio mnogo širi i mnogo veći, ali on jednostavno nije želio da se posveti tome, jer je želio da oda nekakvu počast svom rodnom kraju iz kojeg je potekao. To mi je bilo mnogo bitnije nego li da piše nekakvo uzvišeno djelo. I upravo tu dolazimo baš to šta je pisac. On sebe nije smatrao piscem, zapravo jeste bio. Zapravo imao sve one forme, prošao je sve faze, zapravo i nekada je sve vremena napisao roman i pisao je odlučnu poeziju, koga jednostavno u jednom momentu nije zanimala. Imao je sve karakteristike jednog pisca, zaista je bio osoba koja je skupljala gomilu pa i potrebnog i nepotrebnog znanja iz svih mogućih oblasti, jer naprosto, ako bi pisao nekakav tekst, a pisao je gomilu tužbi, žalbi, molbi, što za sebe, što za druge, on bi morao da stiče znanje o stvarima koje ga zanimaju, tako njegov dijapazon znanja postao jako širok. On je zapravo bio osoba koja je bila obrazovana
u mnogim pogledima, ali zapravo to znanje nije ni za šta koristio, osim upravo da napiše tih par tužbi, žalbi i molbi na nekih nekoliko desetaka listova i to je bilo sve. On jednostavno nije želio da ide dalje. Da li to njega određuje kao nekoga ko nije pisac, pa mislim čisto sumnjam, ipak on imao te karakteristike. Tako da, to je ta jedna linija, a postoji ono drugo, što veoma često napominjam, što se na neki način, to je linija koja se uče od mulata i to je tačno, to je ta neka, ja volim reći preskočena generacija, imamo taj izraz izgubljena generacija, ali ja više se osvrćem na to kao da je to jedna preskočena generacija ljudi koji su imali nesreću da se rode u vrijeme pred samo izbijanje rata, bili su dovoljno zreli, dovoljno pametni, ali su bili premladi, na primjer, da u tom ratu direktno učestvuju, a onda se dešava situacija da rat prestaje i oni odjednom bivaju već stari da se na neki način uključe od početka u nekakav normalan život, u neko normalno sazrijevanje. Zapravo morali su sve u tom kratkom periodu, u tom nenormalnom periodu da postignu što od tipa, ne znam, od prve ljubavi do prvog opijanja, do ne znam nija čega, što je sve zapravo u ratnom vremenu jako puno pomjereno. Tako ta njihova pomjerenost je nešto što ih na neki način prati kroz život. Naravno, tu su ono što ste pomenuli nekad u prvom pitanju, a što je jako bitno, to su te traume koje upravo pripadnici tih generacija zapravo nosi i nosit će sasvim vjerojatno cijelog života. Da, i ja bih rekla da ako je nešto politično u vašem romanu, to je upravo to što otvarate prostor književnosti za tu preskočenu generaciju, kako vi kažete, i za te traumatične događaje. Sad kada ste spomenuli oca i romaneskog oca, on ipak radi jednu jako važnu funkciju, što mislim da onako predaje u nasleđe sinu, naratoru, a to je arhiviranje i skupljanje svedočenja i samo svedočenje, i drugi deo romana se i naslovljene arhiva. Vi ste dosta kritični prema različitim politikama, izmirenja, pomirenja u regionu i u upotrebama i zloupotrebama arhiva, ali ja bih rekla da, a s tim u vezi bih vas i pitala da vaša knjiga jeste, a to je ta tradicija kišovska, na neki način arhiva, jer vi iz takozvanog komunikativnog sećanja, onog sećanja koje se prenosi usmenim putem, fiksirate u književnosti određene događaje, određene traume, pre svega taj stravičan zločin počinjen nad romskom decom početkom 90. godine, ali i niz drugih traumatskih iskustava. Kako vam se čini danas? Koji je medij najpodesniji za arhiviranje? Da li je to književnost? Da li je književnost danas zaista jedino mesto u našim društvima gde mi možemo da čitamo o ovakvim stvarima? Ili postoji, ili vidite mogućnosti da na drugim mestima postoje arhive te vrste? Ili ste skeptični prema tome? Jeste, zapravo, danas smo na polasku iz Valjeva razgovarali sa gospođom Violetom, direktorica biblioteke, koja je spomenula jedan zanimljiv projekat koji ta biblioteka radi, zapravo fotoalbum Valjeva. I pričali smo upravo o tome, da u svu današnju tehnologiju gdje vi možete u običnom mobilnom telefonu da napravite skoro vrhunske fotografije za koje je nekad trebalo da se dobro pomuči škola fotograf, i da možete da napravite arhivu, galeriju od nekoliko miliona fotografija, zapravo ih nikad nećete ni pogledati. Odnosno stavit ćete na Instagram ili na te neke društvene mreže i tu će nakon toga neko pogledati jednom, odnosno da li zavisi od tih lajkova, koliko već ko stavi, i to se sve svodi napravi. Ono suštinski što ostaje je upravo ta fotografija koja će negdje stojati ili u nekom albumu, na nekom zidu ili negdje, tako da će postojati neki ljudi koji će nekad, negdje u nekom momentu tu fotografiju gledati. To je uproštavanje zapravo i književnosti svega toga, ali zapravo jeste tako. Tako da, ja stvarno mislim da književnost može da sačuva neke stvari, ajde prosto tako kažemo, od zaborava,
ali da arhivira sve ono što na neki način želimo da arhiviramo, jer arhiva mene, to sam i u knjizi naveo, ali i dan danas, evo sad ja kad pričam, upravo posjećam na to na jednu veliku policu ili neku prostoriju punu tih registratora. Možda niko neće zavjeriti u to, ali možda neko i hoće u nekom trenutku, tako da mislim da na koliko god bio skeptičan, jer ja sam dosta i u svom romanu, a i ovako sad kad pričam koji je smisao pisanja, koji je smisao pisanja riječi, da li ga ima, da li ga nema, ali onda shvatite u jednom momentu da zapravo postoji jedan trenutak na koji mi ne možemo utjecati. Taj trenutak će desiti možda u nekoj daljoj budućnosti kada nas više ne bude na ovom svijetu, a to je onaj trenutak kad će neko da otvori tu knjigu i da pronađe u toj arhivi nešto što će njemu možda biti bitno. Ne mora to biti ništa ono što sada kažemo da će ga emotivno pogoditi, da će otkriti spoznaju u svijetu, nego možda neki bizaran podatak koji će možda da traži, takvih priča imate bezbroj. Mnogi pisci, mnogi ljudi koji se uopšte bave sličnim stvarima su naprosto tako dolaze do nekih nevjerovatnih priča. Tako da, knjiga ostaje, da, to je nešto što na neki način jeste i moja lična arhiva, a zapravo i nešto što ostaje za recimo za sve te generacije što dolaze. Sad ste mi dali dobro štampanje za Borisa, kad ste rekli, u kom trenutku ste vi kao urednik, izdavač, urednik, otvorivši Stevinu knjigu, postali svesni da u njoj ima nešto dragoceno i da je to knjiga koju će se objaviti, ali u kom trenutku čitanja rukopisa ste to opazili, napipali romanu? Mogu ja uzeti mi... Pa, mi sa Stevom imamo malo specifičan odnos kao sa još nekim našim autorima. Nije bilo pitanje da li će on poslati tu knjigu, pa ćemo mi možda objaviti, već je stvar u tome kako smo mi kao izdavačka kuća počeli objavljujući mnoge prve romane, prve knjige novih autora. S vremenom se iskristalisalo nekoliko njih koji kod nas praktično uvijek imaju otvorena vrata. To su ljudi u koje ja imam poverenje da će sve što napišu biti, ako ne odlično, ako ne vrlo dobro, onda barem dovoljno dobro da se mi tog nećemo stidjeti. I stvarno nije bio nijednog trenutka, nije postoji taj moment sad ćemo nešto poslati, pa ćemo mi kao to razmatrati. Još od Stevinog prvog romana 2019. koji smo objavili tada, koji je mene ošamutio, ali zaista, ovo kažem kao čitalac, ošamutio, meni je bilo jasno da imam posebno s nesvakidašnjim pojavom i nekako, bilo mi je tada jasno, ako je to prvi roman, drugi roman ne može biti lošiji. Jeste, uvijek ima taj pritisak, u muzici što kažu drugi album, taj pritisak drugog albuma, ali nekako bilo mi je jasno da vi vidite da je pred vama formiran pisac. Taj njegov stil jednostavan, lijep, a istovremeno veoma precizan, te rečenice koje se prosto zabaduju u mozak, mene to razoružalo. Tako da dugo smo, čekali smo naprosto šta će biti sljedeći. I ne samo mi, dosta ljudi nas je pitalo, naših autora, drugih čitalaca, ljudi koji naprosto znaju od nekud, šta Stevo pišemo Stevo šta, hoće li biti nešto uskoro. I ja sam znao, pišem se šta, da, pisac. I postojala još od, meni je Stevo prvi put ideju za ovu priču zapravo, koja je u srži ovog romana spomenuo, mislim da je bio novembar 2020. godine, kad smo se vraćali s jedne promocije. I od tada, znači, ja znam da on tada spomenuo prvi put kao da postoji taj roman, ajde kažem, srž nekog romana u nastajanju. Tako da eto, već 4 godine čekamo taj roman. Ali, da se vratim na to pitanje, šta je mene konkretno u ovom romanu oduševilo? Pored tog već spomenutog stila, koji me oduševio još s prvim romanom, kod ovog drugog suočio s nečim što mi je, ne znam kako bih to opisao, a Stevo tu rečenicu često citira na promocijama i kaže, s pisanjem nisu čista posla. Prvo poglavlje, prva neka cijelina ovog romana, imao sam osjećaj kao da, nakon što sam počeo čitati, kao da prelazim u neku drugu sferu gdje nije baš jasna granica između ovostranog i onostranog. Mislim tu prije svega na priču o mačetu, bezrepom mačetu, mislim,
onu priču o ocu koji zna, koji se miri sa smrću, sve one stvari gdje vi imate nagovještaje onostranog i to djeluje izuzetno realistično. Pa, na primjer, ona rečenica kad kaže uzeo sam molitvenik i kao pušku, i gomila drugih momenta, ne samo tu, nego i kasnije se ti momenti pojavljuju u knjizi Crni pas koji se javljaju, svi ti momenti gdje sam ja stvarno imao osjećaj da u nekim trenucima bukvalno gumi razum. I ja čitam i osjećam u nekim trenucima me hvata strah. Sva ta tema onako ima neki zlokobnu auru oko sebe. Ti neki momenti koji, kako čitate, imate osjećaj da prelazite u neki drugi svijet. Gomila neki bizarni događaje koji su se desili nevezano za nas u trenutku dok je ova knjiga nastajala. Sve je to zapravo doprinijelo tome da dobar dio vremena da se imao osjećaj zaista kao da pitao se šta se sve oko nas dešava, tako da to je to ukratko. Da, tu bi se potpuno složili za to prožimanje halucinantnog, oniričkog, koji toliko opipljivo i realno deluje u realističkoj naraciji, na fantastičan način se oneobičava tekst, posebno da je Crni pas i Tarkovski, koji, da. Sad, ono što sam ja imala, ali pitala se, recimo, kad sam čitala i razmišljala o knjizi, naravno mi govorimo o važnosti kulture sećanja, o tome da pojedinci i kolektiv i književnost sećanja. Međutim, roman završavate vrlo zanimljivo rečenicom i sutra se ničeg neću sećati. Mislim da je Balzac negde rekao da je sećanje od vitalne važnosti za život, ali da ne bi bilo moguće živeti bez zaborava. Tako da taj odnos sećanja i zaborava, šta je vama u ovom trenutku ili vašim likovima u ovom trenutku kad ih zatičemo u savremenom trenutku romanu, šta biste vi rekli, jer je nužniji zaborav ili sećanje? Pa, čitava dilema ovog romana upravo na neki način jeste tu, jer najlakše bi bilo zaboraviti sve, pogotovo kad pričamo o stvarima koje ovaj roman dotiče na ličnom planu, ali i na tom širem planu kad govorimo zapravo o zločinu, jer taj zločin, napomenuo sam već nekada ranije, se stvarno desio. I najlakše bi jednostavno bilo prijeći preko toga. I upravo ta dilema između da li je bitno sjećanje ili je bitan zaborav je ono što prevladava kroz čitav roman. Ja sad lično isto tako imam tu dilemu koja nekako stoji kao upitnik gore iznad moje glave kad me pitate takve stvari, jer zaista ne znam šta bih mogao tačno reći, šta je bolje. Nekako ta završnica u tom romanu je nešto što sam ja napisao iz proste namjere da dobijem neku vrstu književne zadovoljštine, usudim se tako reći, jer počeo sam da je pišem neplanski, nadovezajući se na ovu Borisovu priču o tim čudnim stvarima koje se dešavaju tokom samog procesa pisanja, na koje ja ničim nisam mogao da utrčem. Prosto je postojalo nešto odozgo, da se tako izrazim, što me na neki način usmjerilo da ovaj peti dio napišem tako kako sam napisao. Dosta ljudi zapravo me je znalo baš pitati upravo to zašto je peti dio takav kakav jeste, ali on naprosto mora da bude. Ta neka zaokružena priča zapravo u trenutku kad bi u petom dijelu se zapravo taj junak koji se zove isto kao ja, by the way, da kažem, ali on se u tom petom dijelu na neki način odvaja od mene. On dobija tu izvjesnu zadovoljštinu i ta zadovoljština upravo je njegov korak ka zaboravu. Zapravo zbog toga on i završava tom rečenicom gdje ja naprosto kažem sutra se više ničega neću sjećati jer sutra više ništa neće biti bitno. A sad, da li je to taj prelazak na onu drugu stranu, da li je to sam korak u smrt ili jednostavno korak u novi život, to je ono nešto što ostaje zatvoreno, ali taj čovjek od tog trenutka uslovno rečeno više prestaje da postoji. I tu sam upravo tim petim dijelom i tim krajem romana sam ja
kad kažem postigao zadovoljštinu, dao sam zadovoljštinu tom liku, ali dao sam zadovoljštinu i sebi kao piscu, jer smo se u tom trenutku nas dvojica razdvojili i postali dvije ličnosti. On je nastavio da je neki svoj nepoznat put koji se nastavlja kad vi zatvorite zadnju poricu romana, a ja ostajem s ovih strani, tako da to je bila ta nekakva zaokružena slika između tih sjećanja i zaborava, jer kažem, ja nikad nisam u suštini, nisam smogao snage da tačno predodredim šta je u svemu tome bitno. Ne bi smjeli, naravno da ne smijemo da zaboravimo neke stvari, na koliko god ta sjećanja bila teška, ali opet isto tako mi je jasno da ako pričamo o nekom drugom kontekstu, van konteksta ovog romana, neke stvari zaista moramo zaboraviti. A pogotovo ako pričamo o nekim ličnim traumama koje nas koče, mislim, to je pitanje za psihologe, da se razumije, pa ne toliko za mene, ali bitno je i to napomenuti. Sad, Borisa, koliko ste objavljujući ovu knjigu, a spominjemo zločin i važnost romana se zabave ne samo u kontekstu književnosti, nego u kontekstu kulture pamćenja, ovih prostora koliko ste, da li ste, koliko sad ja nećem da jeste, ali osjećali tu vrstu odgovornosti za objavljivanje ovakvog romana? Pa svakako da je određen stepen odgovornosti postojao, najviše zbog jedne stvari koja meni nikako nije bila jasna i što me nekako proganjala od prvog momenta kad mi je Stevo ispričao tu priču, tad prije 4 godine. To nije bilo toliko odgovor na pitanje kako moguće da se tako nešto desi. Čovječanstvo je generalno nekad jedna užasna stvar i ne postoji donji prag ispod kojeg nešto može uvijek se dno može produbiti, to svjedočimo svakog dana, pogotovo ovih dana. Ali kako moguće da tako nešto bude zaboravljeno? I ja ću biti 100% iskren, kad meni to Stevo ispričao, bukvalno sam morao otići na Google da vidim kako, šta, je li moguće. Jer mislim, nama u Bosni i Hercegovini priča o ratnim zločinima ili u ovom slučaju zločinima koji se desili tokom rata su praktično dio svakodnevice. To je naprosto nešto što se vječito ponavlja i svaki dan su u vijestima neke komemoracije, priče, u svemu tome novinski izvještaj. Kako meni bilo pitanje kako moguće da o ovom zločinu ovako stravičnom niko ne priča. To je stvarno tako. I onda sam krenuo da googlam i vidio sam stvarno izvještaj, novinske priče, to ono što je Stevo rekao oko 2004. kada je to otkriveno, kada se počelo s medijskim izvještavanjem, i dalje postoji dosta tih izvještaja, pa i kasnije se to recikliralo, ali to nam nije dalo odgovor na pitanje zašto je ovo zaboravljeno. S jedne strane moguće da je to zaboravljeno zato što nije bilo briga za tu djecu. Da su ona bila srpska, hrvatska ili bošnjačka, to bi bilo možda nekako lakše proturiti u okviru nekog kolektiviteta i svih ostalih crnomorija bitnijih za to pamćenje. Drugi slučaj koji, sad apsolutno spekulišem, ali da su na potiskivanju tih informacija radile mnogo ozbiljnije institucije. Što, i sad stvarno ne bih dalje ulazio u tu priču, jer apsolutno nema nikakvih dokaza, ali kad vidite da neke stvari nestaju iz Google-a, to je jedna od mogućih pretpostavki, nikako ne jedina. Tako da, određen stepen pritiska je postojao i odgovornost vezane za to. Sad, šta je bilo danas, mi smo radili dalje, kako će ljudi dalje pamtiti njegovati ovu priču, nije toliko danas. Da, ja se izvinjavam, mi smo pretpostavili da stalno spominjemo zločin, da je poznat reč o grupa romske dece, koja su 92. godine, oteta, deca bez roditeljskog staranja, i njima su izveđeni organi koji su dalje distribuirani širom Evrope. Deca su naravno u toku same operacije. Složila mi se apsolutno da je jedan od razloga zašto o tome ne znamo ili se ne govori ili na nije na to adekvatan način
ugrađeno u spomeničku kulturu sećanja, jer su bila romska deca, mi još uvek živimo u izrazito rasističkim društvima, regionalno svi. Sva društva, mislim, na sve sredine i sve zajednice. To upravo to što ste vi rekli, dakle, mogućnost, odnosno ćutanja i pitanja koja ove zločin danas o nama ovde govori. Vi ste, ne mazite svoje junake, ni jednog svog junaka, onako, ne negujete njihove slabosti i nemate, svet vaših junaka je i surov svet i su usamljeni ljudi koji se razmimoilaze na mnogo i klasno, generacijski, na različite načine, ali ih sve posebno Šuma naratore, njegov najbliži krug porodice i prijatelje, oni se i nađu sticam istorijskih ili nekih ličnih okolnosti ili ekstremnim uslovima i prosto suočiti ih sa nekim pitanjima, kao što ste nas, recimo, jedno od tih pitanja sa koje ste nam stvarno bacili u lice, jeste kako je moguće da ne pamtimo, da nas ne interesuju takve stvari. Šta biste vi rekli, koje su to najteže, najneugodnije pitanja koje se i kao pojedinci, kao zajednica ne možemo da postavimo? Pa upravo jedno od tih pitanja je, opet kažem, suština ove knjige. Ja sam ga sam sebi postavljao i nisam ni jednog trenutka pomišljao da moja savjest treba da bude mirna. Jer ja generalno gledano nemam nikakve veze sa ovim događajem. Imao sam 13 godina kad se to dešavalo. Dešavalo se istina u mojoj najbližoj sredini, ali u to vrijeme moja porodica imala drugu vrstu stradanja, tako da ja čak i da sam imao bilo kakva saznanja da se takve stvari dešavaju, nisam bio ni sposoban ni moćan da bilo šta uradim. No, međutim, u jednom trenutku sam naprosto pomislio da moja savjest uopšte ne treba da bude mirna zbog toga. To je ona priča o sad toj nekoj kolektivnoj savjesti, o tom nečemu što opet zadire u malo dublje teme, jer sad ne mogu ja na neki način da svaljujem krivicu na druge ljude, ne mogu ja da sad tražim odgovornost u bilo koga od vas, ali mogu da osjećam potrebu tu unutar samoga sebe, da osjećam tu grižnju savjesti zbog toga što su se ovakve stvari dogodile, a nažalost dešavaju se još uvijek. To je još jedna od jako bitnih stvari koje moramo napomenuti, jer danas te organizacije koje su tada stajale iza ovog zločina i danas postoje i dobro zarađuju na svom krvavom poslu, da se razumijemo. To je dobro razvijen biznis i često se zna desiti da me ljudi pitaju, vodeći se tom linijom, da bi knjiga možda mogla da učini nešto konkretno, u smislu da li bi možda nakon sad objavljivanja moje knjige moglo da se pokrene nekakav izvjesni proces. I ja uvijek odgovaram na isti način, čisto sumnjao, ne ima toga ništa, ali ja bih bio najsretniji kad bi se ispostavilo da ja nisam u pravu. Jer ne moramo biti da budem u pravu i moje zadovoljstvo bi bilo tada bilo i ja bih bio svakako sretan kad bi se dokazalo da ja nisam u pravu. Ali mislim da od toga nema ništa, jer jednostavno to broj jedan ti ljudi koji bi nešto mogli da urade, po tom pitanju ne čitaju, uopšte ih ne zanima to što sam ja napisao, uopšte nisu čuli ni za mene, ni za Ivanu Naglu, ni za bilo koga od vas. To su ljudi koji imaju nekakav sasvim drugačiji isplaniran svoj život, sistem vrijednosti u kome je kultura negdje definitivno na zadnjem mjestu, ili ga je zapravo oni ne, ili uopšte ne postoji mjesto za kulturu u životima tih ljudi. A druga mnogo bitnija stvar jeste, sad prelazimo u neku sasvim drugu sferu, a to je, kako sam već pomenuo, radi se o dobro organizovanim grupama koje prema kome jednostavno ne mogu već pristupiti. Tako da tu sva priča pada u vodu, jer ne bi neko mogao da radi tako gnusne stvari, da stvarno nema jako pozadinu i da zapravo se ne radi o nečemu što je toliko dobro organizovano da je to nemoguće slušati.
To ako bi si ikad slušao, vjerovatno mi pustio nekakav unutrašnji element koji bi to uništio. Dakle, sve ovo Svanac Stevo napisao knjigu pa će neko nekad pokrenuti nekakvu istragu, mislim toga nema ništa. Tako da, ta pitanja zapravo, ta neka pitanja savjesti zapravo su u suštini meni bila ona glavna i ono što me još uvijek problema na neki način. Ja sam pokušala da se setim nekog pitanja koje bi nas relaksiralo, ali nije mi pošlo za rukom. Pošto se bližimo kraju, da li neko od vas želi da što prokomentariše ili pita? To je pitanje za njega. Tako? Da. Da li ćemo reizdati? Slušamo tvoju poeziju. Ne molim. Ja sam jako kritičan prema svojoj poeziji, zapravo smatram da je najobičnije smeće. Eto, toliko, mislim, možda vi ne biste to mislili, a ja stvarno ne bi trudio da to reizdajem, tako da. Poezija je jako zahtjevna. Ima jedna zajednička zbirka pjesama koju sam ja objavio sa svojim prijateljima u Banja Luci. Mislim da se može čak do nje vrlo lako doći, zove se Ljubav, samoća, tišina, ali tu ja zadržavam jedan vrlo malan segment, zapravo radi se samo o par pjesama i čak i neke od njih bih odbacio danas da me neko pita, ali dobro, eto, to je nekako, hajmo reći, nešto što je ostalo. Ta prva knjiga je jedan nesretan pokušaj štampanja, objavljivanja. U to vrijeme nisu postojali izdavači kao što je Imprimatur, bila je to nekakav konkurs opština za kulturu, nekakav novac je izdvojen za štampanje. Nas trojica smo u to vrijeme objavili tri knjige. Sve je jako brzo urađeno, bez ikakve stvarne pripreme, zato možda u suštini to i dobro, jer sam nakon toga zapravo počeo da pravim jako duge periode između objavljivanja knjiga. Možda me to na neki način naučilo da ne trebam baš da srljam. Mislim, hvala vam svakako što pokazujete interes ovdje za moju poeziju, ali ja lično čak ni ja nemam, možda imam jedan primjerak kod kuće, ali da imam, eto, nije problem, mogu vam proslijediti ako vam kažem da nije baš nešto s čime što me reprezentativno predstavlja, da se tako kaže. Što kažete? Kako ste se spojili? Spojili smo se preko zajedničke prijateljice na jednom sajmu rukotvorina, ili kako se to već naziva. To je jedna interesantna priča, naime, poznavajući neke ljude koji su tako prosto znali da se bavim pisanjem, kako ovaj gospodin rekao, onda me ta zajednička prijateljica upoznala sa njima. Boris je bio u fazonu, upravo u tom negdje trenutku pokrenuo izdavačku kuću, je bio u tom fazonu i ja ću sa tebi čim dođem do nekih para, sve će tu biti ok, dobro, ja sam to doživio kao ono standardno odbijanje, pusti me na miru, ne zanimaš me, ok, dobro, ja sam otišao u svojoj kući i nakon nekih 4-5 mjeseci stiže mi poruka, poštovanje, Boris ovdje, pričali smo prije toliko i toliko, rekao si da nešto pišeš, pa možeš slobodno poslati svoj rukopis. Ne lezi vraže, ja u tom trenutku nemam nikakvog rukopisa, tako jer sam vrlo, bio sam ubijeđen da se zapravo od svega toga neće ništa desiti, a dalje ta priča sam mislim da je Boris ispričao već, dalje je sve išlo jednostavno, evo i dan danas se držimo te neke saradnje koja, mislim, dobro, ja ne vodim čak ni taj izraz saradnje, mislim, to je više jedna vrsta prijateljstva, jer traje svo ovo vrijeme, tako da, mislim, ne znam, saradnja je nešto kad imate baš nešto direktno iskonstruisano i sve je to precizno dogovoreno, a mislim da ovdje između nas nema baš nekakve takve relacije, pa da ne bih rekao, mislim, ne mogu reći prijatelj sam sa Imprimatorom, prijatelj sam sa Borisom Imprimator je nekako širok pojam, ali ok, pošto njega nekako vješamo za jednu izdavačku kuću, ajde reći ćemo. Pa to je to, svi ste odgovorili. Dakle, se nadovežem, ta zbirka koju je spomenuo, Ljubav, samoća i tišina, to su Stevo i dvojica prijatelja iz Broda, Goran Vuklević, Miroslav Gojković.
Amiroslav Gojković nalazi se na klapama ove knjige kao najbolji misliš matri ikada, što nešto No, ovako ne gleda. vidim. Može se naći u Delfi, to se htio da kažete. Nije široko prisutna, u suštini ima možda jedan, dva primjerka negdje, ali se može naručiti preko sajta. Ali, ukucajte Stevo Grabovac na Delfi sajtu i pored ove dvije knjige iskočit će vam i ova treća. Širu. Ili preko ovih nekih drugih, da ne kažem švercerskih kanala. Možemo doći do jednog primjerka. Nisam stigao sad da analiziram proces taj spopis, ali ajde da kažem da je eksponencijalno. Nisam stigao, još sam stalno u autopropu. Imamo još jedno pitanje. Da, to sam zaboravio da napomenem. Potpisivanje knjiga je na štandu Zenita. Hvala vam. Politi. Ako je to, hvala vam u ime svih nas na dolasku i